Gulu City kumberichani Bulu madwe chel guwachi kamaleng ni gien kapeke yubu guri chigien bigoy matafale di guri ni dogu karkilok Iyoo nge gien karkilok ini wanano Gulu City Council Authority ushao yopu guri kunu ento tika kato gien magaluni mara onyo gweng. Now, Bulu ni gente wacho kamaleng ni gien gemero lama ye pemaram. Citing examples of pero magien gitika kariye machala fua ki accident resulting from and teach ki maram ni maka korfuru no jamene bero parka ching beno ren matek beno fatie nen lok pa jone. Be luto Acholi ingeyo pero mayo wa eni pete pero matin pero mawan Anyoli me Acholi mawate Gulu Anyoli magite Gulu pero mawan no yo kan tie mapol adeda ikiana ye accident ma dana ma megwa kino awano kare ma luka ki raj pa yo pero mi afa pero me daba eno wero wan wanero ni kawatika chunge luak me Acholi po mi ro wiro area mo kene wero dana mo kene penyu wigini pingo wan watika lok eni pe lok ma megwa ya to wana ye luken gang wana ye wati citizen wana wara mo lok patwa ma megwa meno ngo matamoni aramo wochu achila ria de foy mater be foy de twal dana wen nya luani nan chan Freddy nyo nying mo kene mangene ene Dr. Freddy chunya yom mataka dida ne ramatir ne mela ka chel kedu atamani olato per attack mera twal duan chela ria de mani yakon Malope tutual ki lok pa yo mati lok yani beru yo man ma aki wakati yo Kabedo pong mai nano kita tikere condition pa yo ini kita tikere chawani yo eno beru yo ma dit madong bena konyetie yo ma dira dida kenana yo ini kama connecting connecting districts maduata chera la mo chera kono ka kwene kama duata kiet gum kama duata ento kai nano condition pa yo kita tikere chi mako wan le wich mataka dida now neno cha wan robert ki kar ma chala duan malope ki kiet ma yo eni tikere da kieta yo eni rach kere chunya yom ni duan ma wan chala ni at least ki winya lok ma mekwa ki winya kor ma mekwa cha neno ki chala grade mani ma gara ka chwerne now lok ma mega madong ana tika chwale ne tutwale bat lo tele ma mekwa aye dong tieni kodong petian ma chiel ki bet serious etimo jeme mogo ya Acholi kan yo eni mero dugu chale yo la biet kui yo la cho yang yo la cho dana ngo biet te kere kui ma man bieno wa no chwala bi yo la cho karo na ko nge money bieno wa no chwala bi yo la cho karo na ko nge now eni ndak mero dugu kira chele yo la cho ci otiga le ko tele wani wan mo wati yu ki yo eni man yo Kabedo pong wati marach madong bana konyepe kenen kong ba ma aro ki chani eni ba mataba ento yo eni yo fa matek afa tek mo madong be konyepe now ka ana ro smart ki gang kama ana beri ye bon atira ati bien di town ka teach atut ni ning no fa ka wiyo fa go balboni afa kumi wenya fa ki kan mai oi gang ti jo mera chak ki luak namba chel ma koy won luak tutu ka nying duan ni o Nicholas la bora malong ayo patero road pol kare wano tiro ko na yo ti marai kombe de dong bien e cha fori ro yo dong ti mabe no customer pol kar bera watini yo chanyo ge eta yo mo foro manong kere ge foro en lego ni katwer mier ge ket walam we ko do to bia char meto chera nyi we ko ni yo rachi pe dong do le ne no di gamente dok mo pol pe ana koy tua Acholi amiaro pol jewu kenyeng nuane sandana Felix Alturo the second
tua ya yom tutual yu duru malani no cha wadon machalo ka Acholi ni Uganda machalo yu Kabedo pong manu kon ti marach madan tika koko dan tika don yo durni to ke ya butiji ye amior foyo tutela mamegwa makuni lega mamegwa don futwa mete ki don durni wan koko mo ber ka koko ne piti koko me karo maran watika koko nu mergi kat lam aye yo kan awunyu dana chilla dinyo chawe chandana tamani ka ene loko de karo lam da amior wotune eni pi watika tuko amior ne wan machala nyole mi Uganda wan machala nyole mi Gulu wan machala Acholi umir wa beru marom ki jomo kene tinga wajo ko man ikar mu kar ngi du tele mamegwa gen ko beru ka vole wani ka ki yergi gen gi bi karo lam da ki bi we ko yo kanyo beru maleng eno ne ye ngom ana tamanu mi lokki won kaka wek wan weng ma no gim ma be ket ma jomo kene tika no ne la bole dar ma pol ge tika charten yo ki waji na fa yirji ma meggi ki waji ni chat pe yot piene ni jim ma pol ma meggi ma bale ma luk ki lok ma fa an ben en ka karo daba geo lu biya charo megwa oi chawa ma no miete wek no biya charo meggo o won ma be meno lok ma fut ba mete da fura mete ki chiguni ka fut pe ki karo nam yo kan ya mo da lo ti yo kan wan ma chalo lwa to goyo daba ni ki ma fale wek wa kari yo ma megwa o bet yo milam ana foi mete ki nuwa ka nyin sandana ko furo de second tela ruam ma pat alego yondra en yo ma diet mati ichinga mente ma diet so jome yondra en ange wono tie so thoro le tela ma mai kwa chak ki ma pin councilors wa char kere wai ruam MPs yondra wa lego ni yo en ni oloto dong kong ki bien ki kata wa yengo lam dano beti lam ka ki karo lam botemo je maduong boosting biachara war ma be biachar war ma be wan ben mo tiu kere mo tiu aki gang wa cher gang tich I cher manoi ti agonya I roko bomba ne ti smart ma nge be na fa po dunya yen yo da po ki ye en ka tiketa ini ko state keta ini tak mata ka da chi wa lego lo tele ro ma pat o yello kon wa ket wa lam yo Kabedo pong yo any bana same apply to your St. Maurice Lego bana gena chel enini ni yo St. Maurice yo Kabedo pong o jonne ko do timi wo be moto road kata wa ngo lam ye ko moto road kono o kata wa lam ye so ngo ma ana lego eno lok ma duong to tal pe tion an pa biano ka lok ma duong lega na tie en bot do tele ma me kwa bot yondra bot gamente ni wa mero lam yo Kabedo pong wa mero lam yo St. Maurice machero that side Mariaga Achari St. Maurice so gomero lam yo ario eni timi wabe wana foi matera dida lok mama duong tutal penya Dr. Freddy ama foi